cancel. Mene ukiang kecilja katokela jo wasame kecil ayo effect of sin consciousness. Okay, kosampalen lesena ele ikosokosai mo ingkom kak data we kier up nansin detail kan nansin mangi tuken maur iwasame libra ba kumprapa iktrail. May bang saya jame ngi pungula ngai ramas pungman. Ayap saja we ni tao ya mama. Jajani pan matawati ya sama ngai ramas pungman. Apa ay mogit kan kasaleta me isu we ki ngai ramas pungman. Raincoat. Okay? So apan bil effect apan bil kiti apan bil katrapa momona chai kapa be. Porque chai chunok we ki yang punginta yang momon pung makaono udial de kaono ye papang rechele. So effect of sin consciousness tame yawe wen monda tame matatawan deep kinalo yang kitail armas solang me kosko sayang kitail armas me ipsapaler nek abugin muye matawan me deep ta. So tama pan we yang kitail makchami minanarero. Makchami minanarero tame we are koyo would destroy our faith in God. Okay, my pan ipsapaler ayap kun we matamataw do ye papa me dipani so war arye kawela iposon rengot e katrapa iposon rengot. Okay, kayon son silur yesak or yesak riyaw ar kampakapay ko sampal ko ma katikpan loletail sotrapan katingking kitail o kating kitail da akitail pan ay ma mon silangan court. Okay, katikpan loletail ma sotra kating kitail nan nganatil ka ariyak chelanana ay ma mon silangan court. Okay, amigos ko sa yayo o kitail may sapal ang sama ko yata tip ngayon sa raupan automatically ndaway o chaki galikam o chaki utisang omlipan natin o ngayon kailo ko nanana ko sang. Okay, ngayon sa raw kung ko sa yung kichay pa chay sapal ar chayban sa jo worry may suya tartip putang kapan kon ngayon sa raw ko sa iwi pwede ngayon sa rawi kawan Jesus masanime ko doon sa usay kichel. Ako doon sa usay kichel pecheleng kon wasayang tip. Ako doon sa usay kichel pecheleng chama-chaman me Jesus yasatar kastala nan lang wat kichel pewedier. Ako kataman king kichel me churchmen that the dog and tipel eluser. Okay, chama morna na authority. Chama morna poita nan manaman ng pung doon sambawat pungan kakaon. Okay, kaunta sumaw, kaunta corona, kaunta kapungupungkan, kaunta inanganutuk. Icha magchay sa kaun aramas. Okay, chay sa kaun aramas. Ya, pwede kita coach sa kaun aramas. So, mamokdin government, kaunta aramas, chay ba nasa me. Evil spirit is behind it. Ngayon South, ngayon Satan, iti tatong government uwang aramas. Mamumutso kampil kaunta aramas, chay ba nasa ngayon South. Kita tatong kumumutso kan buwan kaun armas. Okay, court sa kaun armas. Court kiyang kitala jay pungan pilata. Imagarata maur so to court meman and whosoever believe meman me pilata meman makamelele ebanan kumur so to kastaban mela. Okay, so mako saya meman wat kinsenom. Esunta pinin sarawi. Okay, imagarata jay sukak momol bang puinin saraw yo te puinin lamalam te puinin momotso kauno papang meman pilipilin meman pang kamora la peni. Okay, so puro wasa amigos ko saya faith ma iban tuwaja so lang ayap matamatawan sin conscious tuwaja anso ko rin matamatawan so tar matamatawan tipan pertan mensang isukaki yang got kalangan ap pagmang tipaikan iko sayayar menya tip pueki anso me tip mio ta re ni tami wia taminta ngen sarau mo puen sa wasaya icho kelekele masa kelekele imamor nan tip yo ki tip chokon wasa nan tip maskun nan tip. Okay,
Apain so magitailip sa baler ngayon court lale sa tabi kapag Mr. Melel. Okay? Kapag Mr. Melel may so kon may tipan pui ipular and cheeses so tibi uyada eu trepin kapag we kong imong yarang Stefan hi kapag Mr. Melelen ma. Okay po, ngayon sarawi, kasi lalam ngayon saraw mo itang kamo yung discern, kamo yung kakonda, makamanana we kata deep teso. So, maipan, so lang ayan ki matamatawon dipan. So, koros, it destroy faith, nambayewa, kawela ang poson, kawela ang paranong kod. Okay, yari, may wata kwa sa, kayon son, suduriye sa kewo. Kampakapay, kasampal ko. Makatikpan lolomail so trapang kating kitelda kitelpan ay mo silangan kot. Okay, so ngayon so may perta ko tong kapakap iya sa may kapakapalar po ngay may pertan may sangat ko tong kapakap itirikiperen itirikipepol itirikikapeng iso chep ya uya kapakap malin din tangkot may tipan. Po imatawala chapan takremen yan tipmen nanam mamair nanam kokomal. Okay, so pak choto kecai larmas wawek mengkoti suwar mengkota ngayarmas tipanaman pokita makasay kipsapal utanam kapakapakan pansongan amakip sapale rongen sarau sutra kasalewe tip ayarmen intangkot kapakap me chomelel so kay di sanga nasani kitail kinale sangren re me koros me kitail kin baki. Okay, me koros me kitail kin baki. So iban matawa may pakiran makong ya ayo aran mo taiban biliw ko baki tip maya sa isay kuya ta tip. Okay, me kakela kayon chechen learn to depend on Holy Spirit. Makitail kin kalap so lang me ngayon sarawi tayo mangen sarawi cebang ko whatsapp ngen sarawi ko saito ama cebe pun sa ngen sarawi ang utan cebang mas kunanti okay cegak sapsapun lala cecekon amasani kitailkin ale sangre me koros magitailkin baki puegi a child baik yang sapol makosunatakan opil wiya song kan makin kaparanda kupura. Okay, prayer of a righteous prevails, that avails much. Kapag naramas pungman, kau no kinsapang. Okay, ija kau no sudro kinsapang ki atay kapag mamia tip sudro poson, tip chala sayar tayo tip, narok, kailok, luwag, nanag, tip mohan, sakaw. Okay, tip mohan, papunsa sa kuprong kod. So, masani ma atay maur baik yang kuperang kot and so ceban ay ma atay relationship ang kauno kacay kapereni and so koras chay bang kapakap chuwek tipa chay kon so the tip chay bang kapakap chay sucha kapakapen armasalongala chay kapakapen ay ma mon kot. Okay, so sin conscious that matamatawa tip kawela tay poson rengkot karyawa kawela atel faith in ourselves to it kaporapor kenuk armas banda ulian cheltio kapag pueki akan matawa puina ma sangyang ay pang kapag Sango, sin conscious. Child, we are matamatawan kilantian child. Child, we are matamatawan, chay suchar. Okay? Natuwa kapchip sabal last week. Akchami wasakis ngayon rinda. Lusama, Lorlin. Ngayon da, Lorlin, toke, lapen go kapakapki. Pueki amapachip sapal kapamadawa. Asu ko po ko waray lahar. Kan automatically matawa ay isuwarong kapag kilapen. Okay? So may meneuki ang kitail, it's not about you. Okay, ang pungla mo ang god kay tak puweki ko
pai te pue ki ta ka wia te ta ko mi yo ngai ka te ta so me ko yo cha ka te ta cha te pan apa cha pula in court pue ki Jesus so ma I psabal par yesak samalaro ako mapate psabal last week same spirit Holy Spirit me mi reman mi rei so mai ka pulpaya pon so mawa kapakap ki mawla kepil ka kyang wia okay tama ka pangkang guya pue ki ka mata wa oh chaka mau sanginya pue baba god e osana puk sarawi ngoyak chip sabal moing kot saik nok pokongnya saik nok katrapai okay so mata sapung mo mata sapung pue ki it's not about you. It's not about what you have done. So me got you kateta nan say like more so to so me got you come you ngai kateta nan kamawi kitala so to tolul. Ita child halle. Chalala child pungla. Chalala child maula. Ren Jesus. Karetama ay malyala woklar iban matawa okay what ki kakyang kapakapki pwe ki punglar mongkot. So mata pung meto ke yuk ekiyang okay ma. Mata sapo meto ke ikamwi kampang kago ya kampil kak sok po yak seli mas per seli po kita mata sapo me pit kamwi ka mata me ko kauna panta doctor ren lapen po warelana na maurin saulang angay so as chomelen kauna panta doc ren po kinchang Christ o Spirit of the Lord me mi mrea mo charma kap shape sapat okay nan kauna panta Tirin sarapin koy rapacha ipsapal week riyawape apresong kapakapkan mesagan buya resong alasang trekilang manaman pugita faith o son o principle of God okay principle of God to which makabisa just so lang chaman ewa child culture ma chay kan mawala wana chay sapakan lo kaya wayo ko sa tight nanalan mayroon ng puksarawi ko sa yatay chay gan mawayang god ni chay moni ato pag chay wita tok pitaw karakar wik riyaw chuka mal chay diar chay wato nanim sarawi Bombay maso wek principle of God chachan sisa sa god so that relationship apaba pagan mawa wansa nono papakalap mo one sap so you wrong as ay paninin palya no wana papakalap kopopo okay kopopon one sap pokita ragan mo so ta chachon kachal so cha ipsapalan so a principle ko san renkot armas kau da chawiya repelaliado nan kapai gisi mi ko saya makwiwe ki Masoja sin conscious, masoja mata soja deep mimrem, chajon ke apoche ipsapal, kauno pang kasaleta sapol malingan rem. Kami saja nana warela nan more soju, nan sailakan morward, kami yang kasaleta manamanin court. So, malialo dacho aletim same spirit me mimren lava mimre, tamer kakuya ikakyang wiya. Okay, pagita, it's not about us. It's not about what we have done. So me got you chakateta. Ita me chakateta deep, mamor nan deep. Kaun Jesus kateta me karusia. Karatansa me chavandachenta, okay, ngoimen, okay, aimen. Okay, elevate, kita amposonen matang. Matangan kairta, okay, can receive who you are in the Lord. Okay, so masoja, imeceban anane ke renew chay malien nan masanang ko tan sokoras pwe ke kokonen tipo de rule ansa me kokonen tip mi re chay banasa metatron lip sabal Satan used that to attack us okay but chay posan enter ko taren god chay posan enter ko tare tel pag chay enter yang ay mata utatong ke manamanen marang count Jesus amen amen Amen, amen, amen. Welcome, Karusia kan. Kachta. Iban last kila eu point may kamelele. Okay? Mone banga sayamo. Banga line in the kayang waya. It wraps
person's communion and fellowship with God because he feels that he cannot approach God. He has no sense of his own legal right to stand in the presence of the Lord. Okay, so wasa sa yame. Puekia taken anki conscious matamataon sojar matamataon deep chitan jailip sa baler tama uyawi matamatawore tailekan prapa Satan ta tonk puen prapa tail ay ma mongkot Satan ta tonk puk chailen so ta kon mak chail right standing with God me ko sa yayo. Okay, to me I'm legal right. I'm legal right in heaven. Ko yang kai te pue komi te tama kom kateta te is komi te tangan panene so pue kin chang Christ. Okay, pue kin chang Christ. Kareta panene lapio. Ka to ko di we lima wape. Panene ka cho paap ki sama yo kainak. Ap meman memuitan Jesus a maur, meman me alle a poson ren kauno, meman me kamakita sanger sin conscious, matamata on deep me pit e. Apan in even tanganangan and religion, I am particular, secular, nan things of the spirit. Okay, nan mekan me pit ngen sarawi. Jesus masanin and son tayo, and so ban lilo. Me chai solar libiligi was a chai kaudakia. Ke solar libiligi pro Catholic. CMF kauna pataya free yom ke solar libiligi pokita. It's about Holy Spirit. Ge karta wasan sarawi kana socho ya yang got me. So momo soyo ye liroroki. Pui me we kapakapki sapol makan. Okay, compound what up nan so ne sakisu. Count Jesus can we a kapakap can get child, and Masani is a draw your kapakap get some bawat. We a kapakap get chilakan me more lark, a chilakan me pot longer nan kelo, or we a kapakap ki relakan me pilpanana young potlo nan kelen more. Okay? So, and so me, kachel, ipsapalak chev you water maliel and so jarkania. A chebanasa me chase a draw a man. Mongkot. Ariana na mokit chebanasa me che kolokol open door me ngayon sa we prepraplale pag chailen der ay ma mongkot ay ma that is faith poson at cheban wata kipro is a when no without faith it is impossible to please God masota chay poson ari chechoka kabrenda kot Aramay pan kolokolay matamataon sa uchar kaniya ngoy sa war ngoy metpan chasanip sapal ayasa may mauro sa kaparanita kot puso cha poson lale so cha poson tame Jesus wiyayang kitay so cha poson kan mepit cha wiyayar saryan kot. Okay, so last point may men wadong kitay men attempt to cure sin conscious. Te aramas regenanso korosongan songon apalia lara el matamatao en soutar. Okay, aramas menda aramas. Regen mo isang atamas panenda puegi atami hip asa mirate patao tami rawya nansa silu isu Ira tipata, ira rok, ira kiliso, ira konta, ira kiliso, tami rawya, ira with the leaves, ira tekpana, John deep, uliko kita. Okay, so, ni palinge, ni physical mo, ni paluar mo, ni token pa, ira tekpana, John deep, likawya takitimatara kiliso. Ni palingen, kamu yo ngoy, chakan miyata deep, chakan namanak, chakan men ruksangkut, chakan men cover up. So, aramas, anso koros, puwegi matamatawan deep, rakan men pain apaliala. Okay? Okay, bakang ko sa likalo ko ang aramas raganda. Ayatuwa po, ay sekak pulikiti.
Ilaw pulikiti ayak ko tongkot. As chumelel. Chakoto cha rengkot nana chakil saupon. Nana cha samin pon. Nana cha tipan pon. Puime pa na paliala. Okay? Aramas kin songon natawa marapan nati god. Teraban pen maula. Teraban pen pungla. Pogotan receive them. So man constantly trying to cure the sin conscious. Okay, anso koras emire na ramasme. Teka katokita. Ay menen sansal, chay socho katokita. Chay socho katokita chay maula. Chay socho katokita chay pungla. Chay socho katokita chay koerta. Kachay anane court. Nan story in Adami Eve, nan sinisuluo kam na kwatak. They realized they were naked, so they sew fig leaves together for themselves. Okay? Okay, child, chaikin mata wame. Uy, bangula sarawo po. Ko jemperen kinia. Oy, istuwa wat ranet. Kauno mol pai. Chunok watawati char sasana ipuksarawi. Kauno chunok perenkinia. So, you make us say a man constantly trying to work their way to please the Lord. Pwede sin conscious. And so me miya mata on deep mirecha, chakin lama me ata chaban pinko toketa. Chaban natu god. A work sang me kauna me o de gitai laro iwie imalo yang atai papa. Okay, ban kiwi trakisin sansal tami song saya going to church, giving money, saying prayer, doing good work, giving up pleasures, confessing sin, self-denial. So do it taken matawame. Chelana na wiya song pukat pueki. Chailen maula. Amak chaiban madawa God's way. Jesus got stone kisang tip. So Jesus mabang kisang child tip. Arya kisang er. Menya tip. Men ran toyo. Men ran what? Obil men lakap. Kamwe wegi. Makom say kuya ta tipa Jesus kisang er. Jesus kisang er. Taya soki. Jesus pola mona chale puti. Jesus pola como yung ay puti. What can mocket me uya abansan here once and for all. Echaban bileo pola. A polar ak child yang puti. So deep magchild uyataro o magchild uyata o magchild psych uyata a pogular. Okay? Ngayon saraw ka silong lalat child, kachay mimina nuto, kachay mimina in sampa, contaminated with sin. Deep mimisili, ngayon south, mimisili wasakaros, when kasayang child deep, deep. So, ang sa machay wiyata, deep, pakmak, sa tiyo sa nganal. Ang sa may pakmak, kitipaikan, ay panasa, may kaskasina, ng tame Jesus wiyataro. Tame wiyatar, emaker. Ebolar, emaker. Okay, so conscious, madamadawan suchar mimre chel. Chay chuwe wogu buksarawi. Chay chuwe wogu tame Jesus wiyatar nak. Chay lamame. Pwegi ay bakmak at kamagalaw yawi. Pwegi ay bakmak at kamagalaw yawi. So makaban matawa mo, kamagalaw na care. It is from the finished work of the Lord on the cross. Finish. And again, tipamkan makalar. Okay? Karena makjasa matipacakan makalar. Caban saja yau kita peren kita pun mengkosan lalapu kita makalar. Hallelujah. So,
Chaman. Last scripture, Ibru Duari is a kriyaw. Ibru Duari is a kriyaw. Nangade de marang. Raiken Kemela man when in Chauban. Find the deep. Okay? Without shedding of the blood, there is no remission of sin. Imewasaw ko saya. Without shedding of the blood. Karataragan Kemela man, wadon atone to it, poinan deep, redamerakunya pine dita, only covering, pwekire deep. Kawan matawa story na tami. Raya da deep, ragalisa orang, masabwek ra, rog selira, namanak, radek pana, leaves, ansariga pero, so sa tayo kita leaves, radek pana, chanduko. Ralikota. Kauno ekera, Adam, where are you? And some kauno ekera, kauno kapita krap masu kangata trugo mendairante ale. Maglang, and some chikichuko goda. Euka waiting Catholic mesapoma. We say ko saya sa mongoy Catholic. Ko saya tana, so kay tekra kangata apelo. Irawiyan senen popot. Amok chayban watak puksaraw chay suka watakata wasakis. Kamatawa ka ona bilbana palki ko saya sex. Punang puksaraw wasa chocho ko saya sex. Olo liwiyan senara. Mamele le ra sex ka ona bilban men chaylen so we ke men sex. Apo ko saya tugo. So chaylana na kamele le tama puksaraw ko saya. Puisang ang kapatayang ka. Me masani kinang kautial. Magchay wadak puksaraw kchalor kapatayang at chay kawewe. Kauna bang kapatayang kololok pen po na chay meur. Magchay bang kisang chay ban men kamelele chatame chay men kamelele ak chay koso sang akoy. Akauna bang kisang kchal nambukan meur. Okay, so kasampal. Chalde the tongi patak masa melal pues chokak tiar ng puksarawi. Chalender the tongi mata onaramas pa chay bambil pen riakila. So the tongi ngin saraw pa chay strip sa pala chay pen kawewe puksarawi. Okay, so ansa makauno kapita katami may rasu kang ata apelo atam kapupongki ip kapupongki snake ko. Okay, so kauno o saya yang real consequence kan te rare kan maraban lelang moyo karyalas nego bidindayang me wanga beden liyo ban tiakiti wanga beden snego and so dame wiyawi and so me Jesus Christo bola don lobo at the way the young child a couple young child manamanan mamor o count that chapel. Okay, so I point wasaw kauno kalkawigin rata man clean man kisangra deep mira tek panaira liko kita pera nasa buera naman nakrakliso kalkawigin rata liko man clean man okay naman to takot man diar kilio de nana Kemela mano when kitim generata. Hey, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Chuwi ko makamaledi. Ibru tuwari sa kriyaw, masota inta kredi. Kauno nana Kemela mano when tawan kredi, we're prophesying Menchang Christ bang kredi o kamaura laramas. Okay, so nan Genesis kadete maring again mirroring again kaskasaledo dame Jesus ko don buya nan sambawat. Nan motwole Eden kauno kapagata wasan presence wasan ewa ngaramas at dame yip kapagapagin court right can walk and talk together. Apwegi arawya that deep
rari pen men protong code men cover bara naman ako masabwe ko gilisaw irak tekpana tip sotra inta nan leaves sotra inta nangatete marangi mi iap choko sayang rabangkin inta poinan tip imarata tongkin tan man kauno kemela mano Puenta wen kereti, puenta donki, kitimkila, tiparako, kalkawira kita, kilin mano. Leave, so tantralale. So kasale yang rame na kongra, puenti tiparakan. Ap niya red wiyak lar tiyak, okay na neo pareo, Panene kan pang koto, isme samarokan pang William Kitan, the go pulkan, the sim pulkan, nick way po men tumpan tip, canabili rirong, tiakata we are with tiakata we are with more to wetra, mamor panko sunnet, more in deep me mitra. I got kita Jesus. In Chan Christ. Kamakele kital melel pagkita e kaibuye de maurin kot lada parieliki. Ikaraban armas manakin if sapal es solar konong matawa me yarmas te panaman. Es solar. Makombiluyata tip ngayon saraw mi merem ngayon saraw ban kaskuli kami. Ap tip solar kaon kital. Inangan tip solar kaon kital. Kau na ramas na sa melelen may ronggila tini. Imenemen sama sa uyat devotion wasain dayang ay panene. Turo na ramas kinta o chaki lama me maurwat mangay. Ay so long la po na naapal. Kaya po lang ramas na sa may ronggila i. E mangay yung ramas may ronggila i. Pin Jesus masani me man me panitawin yoto. En kiti amor. Jesus mayroong la. Como yung ngoyan na mayroong la chapitawen ni kahit maurtra amas uduk isitawen ka ano papanin na napal. Aramas kailong gagachay kailong kanrail. Okay? Ikikilang manakap man buya. Baby na taong ko na bata. Uya live. Ang ya itami uya ikorur. Puwegi ikorur. Kapera na ako sa ikot. Uwa siya malong ya. Paluaraw kapakapki. Pagkita, and a later Christ, when more so to come pot long lale. Hallelujah. Take a chin sapal, poenga sansal. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. O mang siwa gut kan labalap kalangan en komu seperti sang komu ni marang kaun Jesus. Kalangan kiyang komu Lord pungen Christ makom kajen pulpo nat more. Karusia kan mewialar sapul momiseri yai kapakap mat maliel pan change esota pan wiato alen sen matamatawa mesesoto war se matamatawa mekitar mastipan tip koros kom kajen makonger si kalangan kiyang komuya sa mesapangkin sapung alangin saraw mimret puyen kataman kingita masana na repent sang pues ka continue to walk uprighteously with you O God puye ko promise nan ke more sotuk Sudra manin salongala, korosan morla, ni marang kaun Jesus. No yat kaun at sangomor kokolata. Amen.